them chest computing and CCTV installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te them chest computing and CCTV installation go vule hosi. Loko hi hlaka nhloko bakubuluka ngati ivi penda semende le henhla se ni konga swibakele ni xilanda ni xi bati face timbirhi lava va sungula ku hangalaka va tsutsuma se ni khoma xona ni ya fastereni fastereni ku maphorisa va swi twala. Eka Dyi sorry Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla amukela vayingiseri namuntlha hina tatana Dyi Kappa va ka Maluleke kusuka atikweni ra ka Mdavula amachele va hi yisela mahlweni ti-episode ta vona ta vutomi bya le jele va hi hlamusela leswi va nga hlangana na swona jele. Namuntlha hi tikwala a studio live hi karhi loko endlela nhoveni mhaka ku loko ku va na richameri a hi fanele hi nga tsutsumi hi ala hi yime kwalaya. Sivara amukelani vayingiseri. Ni khensa ku amukeliwa na n'wina vayingiseri kumbe vabukheli vawachi i ntsako lowukulukumba ka mina ku va na n'wina eka siku ra namuntlha ni ri karhi ni amukeliwa la ka xitudio xa Dyi ku ri ntsako eka mina naswona ku owneriwa lokukulukumba ngopfu se na khensa hi ku angarhela. Okay, Sivara nge se nghenelela la a mi fiki kona ku ri a mi fanele mi tlhelela ka trial ra vumbirhi a court. Mi le ku endleni ka album byelani vanhu hi album ya n'wina leyi nga ku tini ku humelela yini hi yona va kota ku swi tiva because vanhu vo tala va tshama ka hi la nsimu ta Dyi Kappa kasi tinsimu ta Dyi Kappa ke kasi se va byeleni hi n'wexe. Inkomu ku nyikiwa chance yaleyo ya vunavetisi it's an advertisement so na tsaka ku va nyikiwa chance yo tani swa kala ni le ku endleni ka album ni endla kwala Tokoto studio tanihiloko mi swi tiva leswaku leyo sungula yi huma kwala Tokoto studio na tin'wanyani leti ti nga vuya ti landzela hi le ndhawu timbirhi endzhaku ka yona so na haya mahlweni hi endla migingiriko leyinene ya vuyimbeleri. Ni rhandza ku va ni khensa ngopfungopfu ka Sivara hi vona lava ni pfunaka na tsaka swinene ku va va hoxe xandla eka vutomi bya mina loko namuntlha bya mina kota ku ni vona laha bodleleni i mhaka ya vona hi le ku endleni ka album leyintshwa ya Gumba Fire hi volume 2 kumbe ya tinsimu ta le jele ya vumbirhi laha vanhu vo tala va nga kombela swinene leswaku va yi lava yi vuya nakambe so Sivara hi minkarhi yaleyo a va ri busy na ku va kha va endla ku humelela ka hinkwaswo leswi namuntlha hi swi vonaku hi ku hava kuma ka YouTube va kuma ka music va ha continue va mahlweni na switori swa vona swa ha mahlweni a va ri busy ku endla sweswo so ni rhandza ku va ni khensa loko va kumbe chance kumbe va ri free va tlhela va nga ni rivali va ku Sivara tana na haleni hambileswi mi nga ha mali mina ni ta mi pfuna va ni pfunini ni le ku endleni ka album leyi yi nga na khume ra tinsimu leti ti vulavulaku na vana lavantshwa leswaku va nga ngheni jele va nga naveli swa le jele ti kombisa leswaku loko mi kha mi hanya la misaveni ku na ku va u hlangana na swo fana na sweswiya swa ku xiyimo xi ku yisa jele u fanele u swi tiva ku expect yini. That's why hi hlangana na Dyi kumbe Sivara hi tshama hansi hi kota ku
mi tsundzuxa hi leti na letiya so album vhiki leri tako yi ta va yi ri na mi tshembise leswaku yi ta va yi humini hinkwenu mi ta yi kuma lomu mi nga ta va mi ri kona hi ta endla ku vukorhokeri bya masiku lama byi mi fikelela lomu mi nga kona ku hambanahambana ka tindhawu. Alright, hi khensini tatana Dyi Kappa va lava va mi byela hi ta album ya vona leyi nga kuteni ya volume 2 loko va za va ku va mi tshembisa ku vhiki leri tako yi ta va yi ri kona swi komba ku album yi ready se vo xota ku yi kota ku ta ka n'wina se sweswo a ku ri switiviso loko a ku ri nkosini a ku ta va ku ri va mhani lava ve le mapotweni va kha va mi byela ku mi ta mi ya dya njhani se va ri loko mi tlhelela ka trial ra vu 2 what happened? Ni fike ni nghena a va ntwangi hi ku nghena ka mina va ku remind mkhegulu a nge se hola wa ha ri xibedhlele a nge koti ku ta ku tengeni a nge koti ku nghena la a ta ku tengeni so va ni reminder hi tin'hweti timbirhi to tiya 3 weeks liya a ni ku yi kulukumba a yi ri tsongo va ku 2 months ene hi swi ku va ku nga ri na bail kwalano loko ku nge se za u sungula ku endla hinkwaswo swa case a va ku nyiki bail a ntsena loko ri ku u ri na muyimeri wa nawu okay muyimeri wa xinawu that's why loko hi kuma ti-case leti hi va ku hi fane u va na loyara va endlela ku loyara hi nga ta kota ku pfuna leswaku u va na bail yeah so laya loko u nghena u ri mbuyangwani ku fana na mina u ta kuma bail siku leri vona va nga ta vula ku namuntlha u ya tengela bail so laya loko u fika u kha u fanela na mina wo ku reminder na ku ku vutisa kumbe yinini hinkwaswo a va zi va ri na mhaka na wena u reminder same time u vutla man reminder u na le boxini ni nga se nghena va ka ya ba maleke mkhegula a nge se hola vo to tlhela va ta vuya hi March vani ba hi tin'hweti timbirhi and so lucky a va ni yise ka vo ti 3 kwalaha ku ri early March early April yeah so a ni tshame ni fike ni tshama 2 months mara a na ha tlhelelangi xitandani ku rimindiwa ka mina laha hi yona hi huma loko hi fika hi nghenisiwa a tiseleni hi nghenisiwa tiseleni hi tiva ku mindzuku nampundzu yi ta hi teka ntirho yi hisa exitandani kumbe hi twa ku ve swi cincini hi ku yiwa Thohoyandou ku na jele Thohoyandou va ku matachi yi kona jele yin'wana matachi yi hala Sibasa yeah a Vondwe hi famba se kusuhana kasi ya Maxangwini loko hi fika vaheza lava a va tolovele ku tshama hi Xivenda va ri voxe and loko hi fika va tirhisi nawu wa jele wo hangalasa ya van'wani va hala hi hambana hinkwenu hina hi nga ta hi draft ya 1 mi kha mi tibulela ku hayi se hi ya ku tshameni kahle ni tlhela ni tonganyana na ledyiya di nga ni xavela loko hi ya xitandani a dala ku ni xavela ni se ni komba ku jele na hi tiva ni ku ntombi zamanyana loko hi ya se ti ku swa endleka hi hambana hi tisele ni ku ni ta meka xoko hi nga hambani ni ta mi zamanyana se a ni kume visit loko a va tiva ku nya ku tengeni a va tiva khomi pena nyana na swakudanyana ku tiva ku swa ku loko mi ya renkeni mi kota ku xava ta famba ri na ximalani nyana kati ximalani lexi xi ta vhe xi nghena ndzeni ka yindlu ivi hi fika hi xava kwala hi nga xava kona se hi ya fika le hi fika laya ka phachisi liya hi nghena se le ku hambana na le mo fika mi nghena reception mi ya tsarisa ku fana le hayi le loko mi nghena ku na tindhawu tikulu ku nga a ku na nyangwa la loko mi nghena nyangwa lowu mi fane mi ya nghena nyangwa lowu nga lela hinkwako hi tiphachisi mi famba mi landza maphorisa va nga hi mali ku na xindlwa xi nga makiwa nyana hi swizingani nyana la loko mi fika ko va mi byela ku hluvula mpahla hinkwenu ya mi hluvula mpahla mi sa mi nga mbalangi
total yi hluvuletela pahla leketela n'wana n'wana a gadi pahla ya yena khaya ka phorisa leriya loko fika la ka phorisa leriya u veka pahla ya wena minengeni ya rona ivi wena u sungula ku ya henhla u ya hansi leswaku u va u kombisa nyana xikombiso u va u yime so a mi nge hi vonaki u fane u ya henhla na hansi henhla hansi henhla hansi henhla hansi ivi ani sure loko ku ri ku ma ngheni ka frame ni themba ku ni ka ha ri kwala ni tshama ya ya ni themba ka ha ri kwala ni tshama kona ikona so loko hi pompa lava va ku languti hala ndzhaku ku a ku wi nchumu na ku nga ta u tumbeti swi se a no sungula ku swi vona a ni ri ntsongo mi ta swi tsundzuka a ni 21 se a ku ri 21 years ya so ivi laya loko ni kha hi popa hi hansi popa hi kha hi hindzetela se hi fanele hi nghena reception loko se hi nghena reception fika hi folo se hi tekiwa swigavagava ivi sungula ku vutiseliwa mavito lava va mavito ma vona ma sungulaka hi A ku ya fika ka J a va yimele hala lava van'wanyani mi nga suka ka J ku ya ka Z mi ta sala mi tshama kwalano ivi hi mpela hi tlakuketela lava hina meni R and kara xichangana ni eme sa swi boha ku ni va ni saleli ndzhaku a ni vheta ni sala ni tshamini va tlakuketela ku yiwa kwele va tsarisetela so ivi loko va helini ku nghena hina hi tsarisetela hi nyikiwa switekithani swi nga tsariwa mavito ma hina na tinambara tintshwa tinambara leti a hi ti tivi wu byela ku fanele u yi kirema nambara yaleyo hi wena swi fana na leswi va ku ti-exam number xikolweni u swi tiva ku hi wena nambara yaleyo krema tinambara tetiyani ivi ya fola layini loko u nyikiwa phepha ya fola layini nyikiwa phepha ya ku folenga layini nyikiwa phepha ya ku folenga layini na phepha ra yini reriya ra xipasi re le jele okay lexiya i pasi re le jele xitsalo nambara liya na mavito ma wena ma helele na nandzu lowu nga wu endla na siku leri u nga ta nghene rona a court swi va swi tsariwe laha swi helelini so teka xiphephani lexiya a xi ri swa blue loko hi fika teka swiphephani leswi ya foleted line se loko va ta ku wena famba hala wena va mpfaka tisele section okay ku na section A na B a trial loko hi fika laha hi separate la nga ndhaka wena i hala leswi loko mo bayiza wena na munghana wa wena mi landzelelani swi vula ku mi hambani ni ti-section okay and a ku na loyi a nga mi tsundzuxa a hi nga ri awe a hi swi tivi ku fanele ku jampa munhu ku va na munhu la xitalo ko va na lucky loko hi kuma un'wanyani loyi u nga n'wi tolovela u yina hi halaya mara hi ku famba ka minkarhi se ni themba ku va sale va swi tiva lava nga sala laha hi ku loko se ni tlheleleni hi rin'wana ra malembe ni ya swi bisa swo ni tlhela ni va byela ni ku swi endlisiwa leswi leswi mi nga ta swi vona hi leswi ivi mpela va swi kumisa swona hi fola ivi hi nghena section hi fika hi kuma mhaninyana un'wanyani wo nyuhela ramovo rayini swin'wana sweswo mara ku ri mhani mara ku ri ra xivongo xa yena ku ra nyala a vi nghena kwalani va hi xeweta mhani lava bula na vona se va ku tsani switekitani haleni hi va nyiketele maphepha lama hina hi hindzetele hi ya nghena le ku na xindhawani nyana rivala nyana ri nga sala loko miako yimbirhi yi beti layini so yi langutana leyi khumbi hala yi khumbi na xinyangwani nyana se loko ni langutana swi vula ku la rivaleni ri le xikarhi hi yo ground ya n'wina la mi fanele ku jikajika kona mi wela kona mi orha ko dyambu a ku na kun'wana mi ya kona mi jikajika kwalaha thumandzileni nga ni kona ni ta jikajika laya na ku humanyana kusuka la for 50 meters ni ya khixini ni ya phaka ntlheni vuya la se hi vheta hi nghena havi mhani loyi a sa kha endla swa endlaka vanhu ndhaka karhi a ta a fika a hlayetela swimanimani nghenani ka leyi swimanimani nghenani laha teka maphepha lama
anika un'we mi ta phakana n'we ya nga mhlaya a wu nyika minani mi phakana swiphepha swona mi vhe mi nghena seleni tisele leta ti nga laha i 4 okay cell 1 2 3 na 4 ka section A ya ivi hi nghena mina ni yisiwe ka cell 3 loko hi laha mi nge a number 3 yona number 3 a ni tshama na magindza ntsena ya se va a yeni breakini hi ta tlhe vuya hi yisa nongonoko wa hina mahlweni vanhu vo tala va gungula ve ri ni mi nyika nkarhi wutsongo se sweswi hi ya ka episode yin'we yi ta va yi ri na 30 minutes ni xoko a ku na la nga ta gungula hi 30 minutes inkomo Them Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te Them Chest Computing and CCTV Installation go vule hosi. Okay, hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi kombela mi subscribe channel ya hina yi nyanya ku kula na hi ti-subscribers because sweswi yi yo kula ntsena hi minongonoko ya xiyimo xa le henhla. Svari loko se mi fika a number 3 ku humelelini. loko hi nghena laha number 3 a ni nge se ti-experience tisele letiya to leha ku fana na liya a ku ri ro sungula ni vona muako wo leha ku hindza na class a tlilasini ko tiva ku laha hi nga ta hi kukulu na ngopfungopfu loko hi ya holweni kuma ku ndhawu leyi yi hindza na le holweni kwalaha holweni mi ku tiva ku xikolweni yi hindza na laya loko ni nghena ku fole swibedwana hala na hala eku tleliwa kahle swibedwanini a ni nge se swi vona a no sungula ku swi vona Okay. swibedwana leswa swo fana na swile swibedhlele swa minkarhi liya a ni na swibedhlele masiku lama ku na leswa swo antswisiwa swo petseka swin'we leswiya swo thwi ivi swi weldeliwa sefo liya la henhla laha ku vekiwaka xiponcinyana swi folini hala na hala xin'wana ehansi xin'wana swi bela yini swa fika le Makamu le van'wana tshama ka xa yena van'wana va tshama ndhawini va ri group loko hi nghena van'wana lava va hi hlometele mafasiteri se va sungula ku hi languta laha hi vutisela mavito byela ku hi famba na ka mihisa liwa hi ya na cell rep se swa cell rep a ni swi tivaku ni swi vonile a xitandani a tomboni a tomboni swi ringana ku ri yona cell rep se na swi ta ku na cell rep mara swa mbedwa fola na leswi ku fanele u nyikiwa mbedwa a nyikiwa i CB Colgate yini a ni nga swi tiva ku swi fanele swi kumele handle se laha for ya ka mhisa lowa wa cell rep a fika a tsala mavito ma hina mbhayimbayi swi loko ta ti-tissue swisibi ti Colgate na hinkwaswo swi ya na ti-brush swa kona phakayo mara swi ta swi huma ka mhani lava va nga tshama laha handle a va hi nikangi va nyika loyi a hi nyika mhani lava ya ramani mani se va nyika loyi a hi nyika
phakana kwala phakana langa sha kahle yimela next step mina nanguta kahle dini google aloy leyi nga kuphaza nga hiphazamisa dadani veka ka bed usungula number 1 enyangweni adela lava kona la yakwa ntava ndri kule na lama Madame kule na matetembo mina la ni tshama kona bed wo hetelela lama hleni la kuna TV ene ni rhandza TV ngopfu ni kwa ntava ni rivele leswi le tomboni leswo tomboni nanguti distance yo ya henhla ebe pela ni veni ya mbedu no mina fika ni paka ni ya ni teka malakani mambirhi leri mambirhi ro ndalela leri n'wa ro finingela hi wise mkumba leyo tlhava ya le tomboni na le police station ivi fi tshama la tshami na se ku ta decide ta ke hinkwenu ngoma ku fika ku tana na haleni ka mbedo wa bala va ta fika va tshametela henhla ka mbedo wa mina la se a wu ri wa mina ni neke wona ivi tshama sungula mubyeli wa mthetho la seleni ku pfukiwa nampundzu hi 4 ku sungula ku tliliniwa n'wana n'wana u tlilina hansi ka mbedo wa yena teka thaka ri veka aphagisini va ta hina va ri tekela ku tlilina va ri yisa le ivi u ndlalela mbedo wa wena ani lave kwadza ivi ya dzela mbedo wa wena se va ta fika lava loko va fika va ku thuthu mi humela handle mi ya fola mi fika mi fona tu ka fika le makumu va mi hlayela se va nghena ndzeni va kambela loko wo kuma mbedo u nga dzeliwangi we n'winyi wa mbedo wa vuya la u adzela u kha u kumanyana dokipini a swi nga ri kona le ni humako a ni sungula ku swi experience la vena mbedo wa ku ri hava le se ni swi vona la se nga ve le jele ku ta va kahle la ku tlula le loko a jele ku kahle ku ta va kahle tera ka le tomboni la ta tlela mbedweni swo titimetiwa hi ribye hansi swi helini na mati yo titimela mathona kusuka le henhla ka ribye swi helini la ka munhu ta tirhela kahle 2 months leyi a nge ri ta ri by reverse kasi a ku na reverse ya laha ta vuya madi lama nga laha vanhu mabatiti ti vuye ngopfu ku pela ka dyambu se a ku phakaniwini va fa lava ni nga ta na vona lavatsongo ko pona hina a hi ri 4 hina vakulukumbanyana hi tshikiwini ni kwa mbedo wa hina lavaya hlikani hikwalaho kha va yisiwa hala na hala a va nga ri ku kombiweni ka tindhawu na mithetho na yini a va ri ku kumeni ka mindyangu laha loko se dyambu ri pela se va na vanuna laha ndzeni ka same day a hi nuna laha nga ku gangisa ni a hi nuna laha nga ku gangisa i nuna laha nga ku navela ku lexi xa mina hi lexiya a hi langalangwini se mina a ni lehini ma swi vona na n'wina na sweswi na rhambi ra mina a swi tekiwa ku ni nga ni ri na wa ma 25 26 mara hi xibakele a ni lehini a ni swi tiva ku ya hi xibakele ni lehini hi ku ni ze ni swi vona kun'wanyana kwala handle ku xa pfuka so loko ni tshame laha na swi vona leswi nga ku endlangiwani se va hoxi hi loko va ta teka mfana loyi la nga la henhla ka mina la se va la ku tala ku zenzela a va zangi va n'wi byela nchumu mfana loyi ene ni tshame na yena ku loko a ni kusuka loko hi nikiwe mbedo i tshame laha hlikani hinkwawo se hoteliwa ya wena wa ku vitana i cell rep se ya ku xaka cell rep lo xaka cell rep ri ya we wa mina wena xiko cell rep na yo i bandit ai phorisa ai okay i mkhomiwa na yena nge vuli ku mabanditi ku va nge se khomiwa ku ya le xibanditini mara i kwala i tele swi fana na class rep ku nga n'wana wa xikolo na yena swa we wa mina wena and i lange xona swi vula ku i be hansi ka lava van'wana kumbexani i lange lexi a nga ha ti phakangi van'wanyana se i fane a lwela xi xa yena lexi se ni fanele ta duya ku leti a diamond ni byela ku
mina ni wa yena se we pfumelini ku pfumelanga se ni ku loko a nga pfumelanga nge wa wena hi ta lwa mina wena loko a ta la hi ta mi byela ku we ndisa mina we kusuka namuntlha ndisa mina swi ta loko sharp ivi ya misa lwa ayi ku voniwa TV wo ma 10 loko se before va tima light sa ta ku hi mkomana ndiko nyaga umthanga ma ndo hamba naye ngange so haro tendelana ndo domjie se ni kwa ndi murathi wanga ma ndi khwini va GN ene leswo swa antswa va teka n'wina mi swi vula hi site ra nyimpi or na n'wi mo va ku swi laveni ni vula hi site ra nyimpi kwa nna ngoku leri nga na mina ni nga nguba loyi ni khwini va GN ne ma hoyi ndi murathi wanga ndi nga si do tendela uri a tambule jele ma ndona mfana lwa kwa hayi tavuya hi ta bula athi do vala jele no ka jele uvala kale ma sena u gwajisa loko a vula sweswo se no ka jele uvala kale nga masiari ma nga 3 o'clock zwino ko do edela zwino no to uvala ka jele ebe pela mfana va jika tlhela le Afrika valavula no va ngana va yena kasi va xikiminyana xitele van'wana va kwala kusuhana ni va tivi ni kuma se va ku tlakuka na le ta swifuvanyana ta swilebvwaninyana se mistake ya vona va te va khomi material yo lwa hi wona ni nga ku tiwipone hi lava nga switlhavatlhavana hi lava nga vona kona se loko ni languta ngwina swi vona ku swisakani leswi nga khomiwa swi na nchumu swi nga cikinyana ndini swi vula ku swi la ku ba mina leswi a ni zangi ni va ni ka chasi vona na vulavula ni byela ku ya ni tonga ni na bonyongo ti ya ni ko do funa ni rapa no jeleni ni ko nyaga urwa jeneni ni ko nyaga urwa jele ni ko nyaga urwa jeleni ni kona urwa jeleni sa na gwajisiwa sweswo ni vheni putla xithavathavani xisakani lexi ya ku ri swisakani swa swikigelo swa vo swi tala loko ni xi vutla ni kuma ku xi na tibetri ndzeni vheni ku ya loyi a nga ku vulavuleni ba nhloko loko henhla ka nhloko ba ku buluka ngati i penda semende le henhla lowa wa serepa hi ku hi yena n'winyi wa nandzu ni vheni kwala ka tihlaya laha tibetri tibetri ti laha tindzi nga xisakani ba laha loko ni ba mfana a wela eka mbedo lowu nga hala leyi ka layini ya le xikarhi loko ni ba wela ka mbedo lowu nga hala ivi mfana la nga hala a ni ba laha ka kolo ku katsa na nhloko na nhamu hi xo fana lexi me ni nga baliwa hi xona hi xithavathavani kuloni loko ni tlhetlha ni ku languta ni ku ni kuma ku xitsongo lexi no vheli cokungeta tibetri hansi se ni konga swibakele ni xilanga ni xi ba ti-face timbirhi lava va sungula ku hangalaka va tsutsuma se ni khoma xona ni ya fastereni ba fastereni ku maphorisa va swi twana ba fastereni hlomula lero se amokanda ximusi ya loni hundzuluka ka ni languta ndzhaku ni kuma ku va tumberini vanghana va xona ivi ni xi tlakulela henhla ni xi banele hansi ni xi kandziya nhloko loko ni xi kandziya nhloko ni kuma ku maphorisa se va fikile va ku yini ka to twa sweswo imana nepo ene xivenda na xi tiva ni xi tivi ngopfu na xita ku have hi wena vona yimisa sweswo ni yima laha va fanele va fonela laha a nga khiya jele a vuya tata khinula makhiya a ma kona va vula leswi ve le handle makhiya ma yi Jimmy State amana makhiya la yi khomeni kwalanisiwani hi fikisa sweswo amakoka nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha hi kombela leswaku mi hi landzelela na nkarhi lowu taka ku mi ta kota ku twa ku yisa mahlweni i episode 6 leyi nga tata sweswiwani hi kombela mi subscribe channel yi kota ku kula inkomu.
But if you are a Bubaka, let me tell you that I am a Dobi conqueror, conqueror. And Tanganzana Tafla, Pandeka Gondolo, Oshama Dalasai. No talk, Chepu. So no, young Baba Bamshi, Bekalwala, Udu, Lasako, even comma takes a Koram, we come and Taklam Said. Kama vloma mbiri mahlweni le ndawo seni phusha la ni phusha iwela ndeni ka goja godlo left right iba ku imbala ya7 ba famba so a hi ndlela ihlaka movha aya wa hila minenge ikhoteka ku loko se ni humelela la minenge aya te